أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Amma ba'd, mga katamanghuran agama Islam dari yari sa pitabihaon amin ha programa ta tungod sa namin pagnasihat agama Islam inamin maudo atau amin tajok bakas tahati ni amin bisara runhan long tamin rukun Islam 5 rukun Islam 5 katagnan ta ha amin rukun panagnaan amin long tasahada sinamin lima pa yun amin hakaptangan kulang labi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ataupun makadari sa belang asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu. Dari hati niya bakas tanay lilay min titu perkala semoga wala tapaturan biat nan lilay marayo pasal hati niya biat na sinagita runhan inamin rukun Islam 5 kimugdan ha umbol panagnaan amin lang ta kalimatus sada hati niya dahil nga pun bisara amin lang ta kalimatut tauhid atau amin kaptangan la ilaha illallah muhammad rasulullah hati niya saksian sinamin manusia tiap-tiap mengaku muslimin hain siya nagmunakon tuod inuero namin Tuhan dokaing inuero ununo patus sembahon buat melengkan Allah Ta'ala yun hati niya amin magmunakon siya in Nabi Muhammad bin Abdullah daak Rasul dengan Allah Ta'ala. Jadi bang kita limiyo paringhan arakala makira sa kutupatuhan sebab biar bus hati niya maghinang kita mag-ingat-ingat kita magpandai-pandai kita sin in Islam bakas na tiupong bakas na timbang cukup na di na in Islam magkalagihan namin supaya ganapan sinuno di na magkalagay in Islam sabay kulangan atau ragdagan so cukup na timbang na in Islam sambatasin hadis ni Rasulullah kulang lagi amin laongnya ibin ko kanyo yung dua palkala namin hasisuyo namin umulin kanyawan gumayong kong kanya dahil hadun niya sampai pahira di na siya masa iban di na siya malaong panagnaan lang si Rasulullah ibin ko kaning Quran at ining Quran cukup langkap bang uni amin kawayan si manusia ingaton hati yun hapal ka simpag dunya mabot sampai padlo akhirat katan ilmu pangaji nalangkum sing Quran sa in Quran bukon sa amin ang tabuk atau kita biasa sabatan nila min science bukon science in Quran lang sin English science hati na S-I-N-G-N-S bukan seperti science science ini hati niya ayat katanda-tandaan singkalam sing Quran singkalam sin Tuhan halam sing Quran mati namin hati sinamin ayat dari hati niya inamin parihalan sinamin long ta kalangkapan kajukupan sa min ilmu pamaham atau pagtuhan na insyaallah sa butun tar magbalik isawan at iniawan sabdo kayo ngamin mga ayat kalang halang sing Quran manunjuk ituud nanubila ituud bajat iwan sifat sin Tuhan nasabot halang sing Quran sa ini hatin hitaga mata min ha maudu bang kita mawut na maun pa amin pagbasahon rukun iman uno okay biyawan hatin niya dagmitun tatitu mukpal kala hatin niya pasalan sinamin Rasulullah lang din Rasulullah Nabi Muhammad SAW Rasulullah daak dengan Rasul yeah. In Rasul hanggatos kawan to kapat ngayu kanabihan hati niya aon namin doon kanila hati niya sabot kawan taglima amin Rasul siabot halam sing Quran ingkewanan nyanan ingkewanan wala na nyanan so hati niya in mahalga dito hati niya
I mean, nabi pilihan, nabi haulihan, I mean, nabi kaya buksoan sila min kalam sintuan cukup langkap, ha, kataan sinamin tibusan sing kehidupan si manusia dunia. Jadi namin pagganan long tamin Nabi Muhammad atau min Rasulullah. Pag-anak siya Makkah tu Mukarramah. Nawapat nama niya sin waktu amin masih pasya piag burus. Piag-anak siya sin pitsahang putag 2 bulan Rabiul Awal atawin kaya calculate kumpas sin mga kaiwanan mga ulama naon niya hamin hapit sa kauhaan bulan sin April hatahon 500 kapituan tag-isa deng hamas sin isa. Ha? Ang kanahatin niya ayaw hatin niya maunin pag hambuda pag salapaham. Kanang hatin niya maulod di tamatanto bang haunutut adlaw kimugdan. Sari na hatin ng bulan makajadi tanayanon Rabiul Awal. Narisap sa hatin niya minsan siya kimugdan Rabiul Awal waktu sinabi to biugsak atau piagbata. Di isa pagkajari hitin hikatut ta pagulanong ta April di pasaling kirahan sin Islam iwan sin Christian namilong ta Gregorian iwan sin Hijriya hatin niya on pegagan on pegbidaan masapat ang katuing kirahan sin Islam. Masapat ang katuing kirahan sin Islam. Hatin niya magbidaan kulang labi 5 adlaw lah. Pasalin ning Christian atau aming Gregorian niagad sila hatin niya amin hakirahan sin amin suga. In Islam niagad hakirahan sin laong tamin bulan na amin pagtawag lahat niya solar ban sin lunar kirahan sa Muslim solar kirahan sila mga Gregorian to Christian. Jadi yung kumpas sadya sinamin mga ulama sebab waktu tu paham na kita mayroon pang kalendar misan awon hati namin dia laong tamang na nujum waktu sin nakauna na inyat to natin niya kumpa long sim basing kita kan official masih pahatin niya biya hahatul biya tutuntul biya rarayaw sampai mingan sim mga bulan adlaw nagkauban kapinapinda nalihawan hatin niya kulang labi di na kita maawam o nangan sin adlaw marayaw o nangan sin bulan maraw damikan ngan sin tahunan na marayaw long tamin tahong gadya kan kasi min tahon kapag batar sola patahunan sin gadya sadi takay nga tamang tanuno pasarway patununo tinurulong basis dari namin piagbata in Rasulullah natin niya hawak tamin piagburos pasyang pasya kulang labi 2 bulan hatian sinina niya nawapat in ama deng hatulak ama niya paglilito ama deng ha Makkah pa Syria hapit pa Madina pa sa pamagkamubalik beti namin usasin na kawan la mangdi pa Yemen ang pansabatin magbalik mari pa Makkah lo ni amin magsamsoy basta sina basta lanang samsoy tin amin lang si malayo jual bili lang si amin kita tao so maglito atin niya mami hiragang mami beti namin usasin namin nakauna dari ako pambisara wapatin ama sin Rasulullah na wala na kita yung ama niya bang berinin luparagos sinamin hati niya in siya piag anak na piag bata na dari asal hati niya min pangadatan sin mga nakauna halo magtamahin ng paimbihawon la in Rasulullah piaipat siya kan Halimah Sa'adiyah atin niya kulang labi hati na dito labi siya patak laom kumkuman ipatan jaghan sin Sa'adiyah sa buko sabta ti amin long ta piipat dia dagbos binin na to di wayro natin niya masa pamasa adlaw pa adlaw pagtibaw na sa ina niya mananta si ti amin kan karang-karang hatin ng mga maon apo magtiwaro sa matha Rasulullah bago ko na tumalaw inamin tampat yaga ang sa jatin hapto na kauna ka na yung tao magpura magpunta
mayroon pa milang ta mga jeep, mga sikat-sikat, may motorcycle pa na malugay-lugay hati na tulakon, magduwa tong kajam na lugay nga Makkah. Pag umusin Rasulullah hati niya, labi ng 4 tahun, kira-kira hati niya, masuk na siya 5 tahun. Dia siya sin ina, na, amin lang ta Siti Aminah. Dia siya timipaw pagkukul sinamat niya, Abdullah, hingga sinamat si Rasulullah. Kung labihang kabulan sila Madina. At niya kulang labi sila ang kabulan sa Madina. Niat maksud natin na magbalik na sila pahula magbalik pa Makkah. Amin-hamin na sila. Tagha na sakit. May sabihin ina si Rasulullah. Sehingga amin nawapat. Ina si Rasulullah doon amin hambuk kauman. Kampung laong niya Abwah. Doon amin sampai ke pag tampatan ke pag kuburan biyan hay na sin Rasulullah. Waktu tu atin labi na 5 tahun in musin Rasulullah. Masuk sa Pamadina imin Abwah ni kun na malayo. Na biyan sambat hati ang masa nakauna lang tamala sa riyaw ng karya do kan. 3 minit atau di pamatang ka jam magad ko text atau nuno atau karit atau nung sumampay ka mato pa Abwah ning Madina. Ringhawon natin ang panadsiya na ipatsin apo niya. Makkah naipat siya hati niya kagi si Abdul Muttalib apo si Rasulullah ya siya ipat siya sin apo ni Abdul Muttalib sa awat mga pila tahun kulang labi ng si Rasulullah magampag 2 tahun na awapat na sabi ng po niya mo niya kulang labi beto na ang putag 1 tahun ka atau ang putag 2 tahun ka hati niya siya naipat na siya sin amaon niya di Abu Talib. At ini asal tulpin sin apo bangsa pa makonsum ko ni siya wapat suway siya niya pareharaong patuntulon hinangon kagi long tamin anak angkat long sin basa sin malayo kagi si Abu Talib nawala ra sa siya hinang siya niya anak sin Abu Talib amaon ni Risam. Umur niya ako lang labi Rasulullah kauhan tag 5 tahun na. Dariin siya ini hati niya ginis macam ginisan sa bawara pa amin kahidupan kailaban niya amin nakabata niya tawad dahil siya mga rong tamin biya mga mag-ipat mga hayop na kauna wero sa magtanong biya rong ta mga uwang kahoy bukod long ta bahasa singawatan usok na Makkah pasal ha Makkah biya ron tampal pagtatanuman kay ingatan ko to kaya kitaan ko doon siya naman yung tanungan mo min buhangin lulun ang pambuhangin namin bang kuda na sinhangin hipalid lipad hilupad matumariwihan mayroon ang pati na tumano mo nung rumaray magad dahil palit pakalayuan awas natin na ng haon natin niya sampai sa atin niya nakapag usaw-sawi singa naman niya maglito harap pa Syria usamin natin niya min dalan sa sinambok kami anak dayahan sehingga amin pag umur niya amin kauhaan tag 5 tahun na tinya kaya kawinan niya nasawa niya namin Khadijah bin tinya kulang labi 4 tahun namin pangumulan sing Khadijah hawak dito na kawin sila si Rasulullah tinya beto na umur niya kawan tag 5 tahun namin umur kulang labi si Rasulullah 4 tahun 6 bulan iwan 6 adlaw sinamin ang bukdum, sinamin Ramadan. Matin Rasulullah ini hati niya, hawak itu masuk siya, hati niya, waktu hati niya magkatakot sa siya amin pabud, garihira wa. Amin bihawin nga nan hati niya amin law nagulalan bud Jawan Nur. Bud Jawan Nur yun, hawak to ka Makkah, pamasok pa, tampat ka utangan. Kita ko yan, ang mataso ka na matampal. Dari garihira. Ang buk sa hati niya amin law ta, munubay niya amin cave lang sin bahasa sin mga ang galis yan. Manahot dari misal agon tuputan tong katao may sabdo makajari la sana agon hatin ang katao ha ang sipak ni ha agwa na at niya doon hagod sinamin garihira yan simpit sa hang putag pito sa bulan Ramadan Nabi Muhammad sallallahu diokbal kaniya amin panagnaan sin kalam halom sin Quran na jadi ay kita biya masalah paham. Kadang-kadang hatinin Rasulullah dan Nabi Muhammad. Kadang-kadang magkatawag lang Nabi Muhammad. Kadang-kadang Rasulullah.
Hati niya Muhammad Rasulullah atau Muhammad Nabi Allah. Kadang-kadang betul lah. Pamaham singkapan ulama naminin nabi pilihan asal daing kabata niya. Maka dari siya hinangon biya sa hambok santoanan. Sing kehidupan sing kabataan bitaw. Angkan maka dari siya gulalon nabi, hawak siya min bata pa siya. Saway sa batin namin imiyang kanin siya nabi pasaway sa amin tanda bayinat kita si tao. Sa bang mangikot sa atin namin ang pamamsing kami ulama, qualified na siya waktu sa tagon nabi, kasi aklak tabiat niya, asal nakabibigda din ang kaibanan mga wata-wata. Nasin hatin namin, kulang labi amin dito si amin ha, alaw man pasasin namin nakaipat ka niya hatin ni halima, asal aon dito min balako, amin bakas malaikat, Jibril di matong, maun ka niya umulupat tahun, amin tira ka ni namin, daghal na ini, kiawa namin jantung niya. Ang payugasan, iba sintuwid al jam-jam. Ini na angkan hati niya dito, berlaku kan yang mujizat. Ang pamuhon dito, waktu, masa to, qualified na siya tawon. Nabi, sebab on na mujizat, nagkalakuan kaniya. Nasari na yamin rasul ini, asal matampal ka to, tani, maalum na kita niyo. Intaw magulang rasul ini, bangaw namin kalam. At na mujizat, pilapasing kalam, magdatong kaniya rin hatukan. Ha? Bukod hati namin kalam ang hinang lamin kalam matuturan na hati na on bukti on dalil matamatan to dati niya kalam ning atuhan sa bambukon na kalam asal yang kay ngatan gumawa rin ka sa unalan sa baris magbisara wero namin diamos baling hindi maggumain bahon niya gumawa na at lan wero namin burus lo hindi paganak da dari hato ning kamuksran niya dari kasukman ni Rasulullah doon hagarihira sa bagay Rasulullah amin ini hatam patami paragnaan sing garihira ha Makkah doon timurunin Quran apit sang patagpita simbulan Ramadan amin bakasta namin nawasaruhan kulang labi amin basannya Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam matin panagnaan hati niya ayat atau surah nanaog maripad niya sebab bagasta na nasabot sin min lima ba yon ba nga milon ta Quran pagbisarahan way pay mo siya salon ning Quran na on the waktu hati niya sabuton ta rin sabi namin kitab Quran to min kitabullah ni aon nasabot harukon iman unom naron ta niya patod tauron jukup-jukupon ilang ta niya dali basim bukti ba unin dalil unin bukti hati niya haway pa manusia na hinang asal aon na Quran dari amin mga manusia hati namin mga prettinger ay mga manusia hati namin biya katin kami mentality nila ni kami lamin long niya to cease to believe may para sa mga tabi agad sa tabi okay iba itatari pag kita tara amin to cease to believe na hati nakita sindo mata nakakita hati niya sinamin bukti bukod hat manusia atau muslim mereka atau hati niya sampun sila minimakon mga scientist sa dunya kita nila yung bukti sin Quran hadi po kay pag-anak asalan na yan sa butun tayo sa ulo na hati niya labi hang putag 2 tahun in Islam hati niya on magian lo niya ang putag 2 tahun okay putag 2 tahun hakirahan sinamin lang ta Hijriya hakirahan sinamin wepen Hijriya hati niya lang ta Gregorian na kulang labi lang ang putag 2 tahun natin masuk putag 2 tahun piasaplag sin Rasulullah doon ha Makkah ang pasya naghijra pa Madina nakapag-hijra si pa Madina narito na sa puto ni matumato niya sa magalandwin haba kawaan 2 tahun kisaon tariya ini imbunal niya mapupud pa min inamin telepon piya pa kayo ko na to maray magtungkod na gani ba't mauwas kisang salasayon yung tag 2 tahun kay dupan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya na putputun tahadya timindang bitong kat na masalahon dahil ni maksud tarakula ang maksud tahin rakula bumasok na matapos sinamin kisas taha tungod si Rasulullah na labi hang putag 2 tahun in Islam piasaplag si Rasulullah doon ha Makkah ang pasya naghijra pa Madina di matong in Rasulullah yawayan sin Abu Bakar iwan sin Ali batin Ali mapas inagaway to nagagadto dyan nagtura to dyan natin niya
Rasulullah iban sin Abu Bakar. Timagat sila halam sin namin ambok budit to hati niya. In Ali wala nakasaot niya agad pasal diag sa sin Rasulullah na ikaw lang magagat na di na ako matuga kulangan kini pangulian ay bakas kulon ni hati niya amin biya yusan na to uno-uno hati na to pati niya mga bayaran salasay na kata namin uno-uno ang bakaw muro da kuman marikam bagwan nasa imapas siya hati niya di matong sila hati na katuto nag-away Rasulullah Abu Bakar sin Ali pamadina adlaw isnin pitsawalo sin Rabiul Awal pitsawalo sin Rabiul Awal dahil hati niya bisa raon tamag ti hati ni amin sin namin panagnaan namin kasakit sin namin Rasulullah sinadlo hati ni isnin hika kontag siyam na sin bulan Safar ikahangpo tag isa tahun dahil kapag hijra niya niabot na siya umuna kanuman tag 2 tahun uwi niya dahil pagkuburan baka siya may agad nagkubur hati niya pag uwi niya diatungan siya sakit ko sumakitin niya ang pasahinglaw hiyug-hug miyaso inamin baran niya sampai paso abaran niya hati niya bang musanaon di sulban at kopiya atau minha bagot bangon kaya wagato niya kana namo sampai paso sila baran niya ba dati impasak sila paso min matungkan niya dahil riwayat si Anas bin Malik inagin niya ako tika amin in mga muslimin Madina nagsambayang sinamin sambayang sugo hawak dito pig imaman sinamin Abu Bakar radhiyallahu anhu in Rasulullah sinib siya pa tandawan ipanghati si mga jamaah in Rasulullah tinimagad magjamaah sa bayang sabab asal din katag na asal lagi in Rasulullah atin niya biya makagaus tumindog sa bahayang ingkatan sa bahayang Madina yan siya sa dyan minang imam wayro namin duway na kapag imam hawag sin Rasulullah min jubba at kala min hadlawin ni hati niya nag-imam hati niya hi Abu Bakar na simib man ni Rasulullah yan na inuno sila na ajaib sila may tanda Rasulullah simib dahil bilik sin Aisha ibang hati ni Rasulullah lumawad ka lang magsambayang na minigin Abu Bakar dahil kapag imaman kaya kita si Rasulullah min Rasulullah kimambay si Magda si Magina lo niya isarat lausan yun yung pagsambayang ayun ako tagari ito yung isarat dihil niya lang jari namin Rasulullah nawapat sin amin mahinaat sin adlaw yaon hakabtangan amin last kabtangan nasabot niya la ilaha illallah inna lil mauti sakharat artinya la ilaha illallah inna lil mauti sakharat walang labihin maksudnya la ilaha illallah wa irun duain Tuhan tuputin Allah iban matan tuyo in kamatay keliru masusah atin harubiru buku masanya maray bah puting san sing kaywanan atin niya bang kita kahatsin namin kaptan sa Rasulullah natin puting sing kaywanan amin ang muna tawag magpakakinan mga ice cream kalanapan ang pagpugti nun walam la wala sab kita ito kaya na naman sabi nga mangikot tapat sa Rasulullah lo niya mahunit, masigpit, masusayin, amin muy pasakratal mo. Niya rin hadis niya, atin niya, dahil habay tahi Anas. Najari, paghahati niya amin in Rasulullah, hati niya nawapat na. Uwasin namin hati niya sambayang sugo, riwayat, hati niya, yawutan si hati niya amin, hantara sin suwi wan juhur, in kawapat kanya. Hati namin atla, palak na natun na. Sinadlaw salasa ligo siya in Rasulullah ligo kagihi Abbas amon niya Ali anak ipat niya Fadil awat niya iban ni Kasim iban ang pawi mga timawang bihan sa amin hati namin nagpatuntugtog nagayupot sa pag ligo Rasulullah amin sila min upat taw ini siya po siya sinamin tong kalapis dagmay
dagmay kuku puti. Amin kuku puti na ko na doon sing kuku puti sining kita biyaw na. Ani amin kuku puti na ko na madak mundak mo mato kapas-kapas mat. Atin niya siapot sa sinamin pito lapis sa atin niya kakana puti. Wayron tahi. Atin niya dasing kebaksan sing kita lari. Atin na rin ato tahion. Kung bang tanawi hatin na bihaon biyon hadja tin ang patay pagsabot amin ha bangkatom ha miatay. Dari hati niya naon pa yung parsanggaan bang haunuin Rasulullah hitampat kubur. Sa atin namin kapag-isun kapag mokatan naon ti asal bin sing kanabihan. Nabi bang hauno siya mapatay so irunda si hitampat kubur. Dari pagkasi atin na nawapat doon hakulangan niya akantil niya atin niya doon inamin yag isunan singkatan subera riha ini talaw niya itanong kulin bangkay sa Rasulullah doon namin tumuto siya min kangkil pagtutuan niya. Dari hati niya wajib siya sambahayan dari namin natalhalain pagkubulkan niya pasimbanos siya namin magmatay dito mawaya hati niya bang sila rin makapagsambahayan ng melang sambayang janaja. Nabi siya ba na si manusia sampai dengan yang hula ini magbukto dumatong kau pun besar hati ni abutan sampai ado alba anasim matasu sampai Rasulullah kita ano kya kubur doon halam sinlang lahagan namin sesediakan niya biat to hati niya kya tanda na kya pamantanakan hati na wapat siya sinadlaw Salasa Isnin siyang bahayang siya liw. Oo, sa ating pagadlaw amin Isnin desab, nagtagnin talong sambayang janaza kanya. So, na alba ang panasalas sa pagsambayang janaza sin umat namin makasimala sa kanya. Nakiakubol sa atin niya. Ado alba na. So, mago atin niya inamin sual dihain. Okay? In sual dihain. Sulay niyo kuno pikilan pandangan pasal ako umul ko hati na labi na kahaan tagunong taon bang pasalan siya namin maulod agon di magbugto di magnanasya at magsasalsila magkikisa bagita sa hati niya amin ha tungod ka wapat Rasulullah aun biya palkala biya di pagpatampal ka to sing kewanan. Uno. Amin naman sa namin kiyabaksan sing kita rin ini kan. Long ta aun din ka to ang kita kawapatan to kaujulan. On long ta min pagtago namin long nga hinang tu. Tinya magpadua kita. Magdiri kita biya mga lalabutan uno. Kuma kita mga imang pakil ka. Tinya pauno ni pagbeto la. Hinang tu. Kebanan hinang 5 sa ingkamamuhan sa hinang 7 at ang hinang 7 magtotoren tao magramay-ramen tao at niya aon siya sa dia pag inom pagkaon tumabang na tumulong sa amin hawak to sin Rasulullah biya duway sen dia palakuan kanya ba uni palakuan kanya at rin to dumatong matto sumambahing janaja ating jumama asumbayang na jaja bukon sila matatin namin kumao na tawa mino wero to kanila na to dia di sila paduli biya imano si atay na to waktu to atin ang pikilan nila bamaan sila hatin ni makapangan dua maka sambahayang janaja Rasulullah nang kita biya na werusan pa kanya sing biat to matugo pa ba sing kimantayan ako sumbayang jadi at matu kita sa sekolah atin ato mabang hapag patuntul ka hatin ang pagpajama ang pagpalahot beto lang artinya dihay natin na hinamon takon sual pagkatatin na yakunan ni Rasulullah suntuanan pangangaran sing kita Muslim ano ba kita nakakaamin paginon ta hinang pito to hinang tuad loy ano kamu sulay kamu kuno jawab pau sa tinia ang parika to pag ano hatin hinang kapatan amin biya nakasual simpal kala ini biya ko na ini may talong ko hinang katluan o hinang katluan sa hinang kapatan uno namin may talimak tauan bang pamuno ken hati niya hinang 7 hinang kabulan hinang katahon sa wayron 5 taw pa hinang kapatan
Dari liaglag ko bangun isabab. Natin niya, haka ako kaya wakan binjawab. Sa di mo kawakan ha Islam. Minamin kamaksuran niya. Bang malago ni hinang kapatan ha Islam, mayroon niya. Mayroon niya. Puwas mong hatin amin Muslim awam de sabla. Batatin akunan ko hatin niya matodo sa mga nakauna. Minsan pun Arab. Imulin gi magayunggong pa Islam. Bukon ka na uno, kulang di sa pamahama agama. Sampai pangadatan nila amin agama nila amin nakauna naramari pa Islam. Amin hadi ka mamahan ka sa pamanila. Na di na lamod na yung mga pagbasa ng maulod. At inibig sa kumita sa blon pagwak to kami Christian, mag-celebrate kami sa binibinigan. Sa bukod na kumian mangi, sa matod sa batin namin kakinang sin Islam, asal na hinang si mga nakauna. Sandang po minsan pagbasaan dahil mga mga sambahayang ini, namin asala, hinang desab si mga kanabihan nakauna. At yun na hinang Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim salam, Nabi Allah anhum, nagkainang nila yan. At yun na maka yan sa blon ta, betul lah. Dari hati niya, dami kian ba mga mag-Islam kita magsunod kan, inahinang si mga kanabihan nakauna ba, yan matampalam sing kitab nila yan. Di kita makakuha ni mga zakat fitra yan, nakauna yan, hati wala liangan sin Islam, masip hati ni kuan. Tanong masuk ka niya paghaji yan. Asa way bagi mo ay namin Islam, asalin tao maghaji namin masa nakauna ba. Naong piyagagan ng pagbidaan, na hati namin, Diyokop lang kapresin to, hawak to na sinamin Rasulullah na Islam na yung agama natin namin. Piaturon sin Allah Ta'ala. So, lawakan niyo kuno, how nino kawakan pag nga natin namin kamatihan, hinang kamatihan, natin hinang gatos la. Lawakan niyo kuno. Namita wala hinang ha, time si Rasulullah. Bukunin sila tatin niya, minsan pun hikauntan ni Rasulullah, miskin sa, oy na yung mga piyamikitan niya. Yung mga sahabat niya, ala, dahan parang kato, inamin kamatan niya. Nasa, Allah alam lah, bangkaw maun pa luway agama sa pamay mga Christian. Aon doon pagbasa nila hati namin 3 days or 7 days prayer. Ang mga Christian diyan sa Pilipinas, pag namatayan ay paglamayan nila ng isang linggo ang bangkay ng taong namatay. At niya 7 days prayer, hindi mo kawakan yan. Islam, sa lago mo rin Christian yan, ikaw mamana, nagkakun natin niya. Bangso pa maganta aun niat ko manglang ato maguno so unhong ko mang kampung ko at sinang si makampung ko sampay pabiyaw niyan. Na di ko mapagang na isuisap kita ha. Dari hati niya kita ni hati no isui. Agaranta ko man hati niya uyong katawa watoy maawon ni ng Buddha. Ako ko maksudem ito. Kala sa hati niya kimugdan ni biyan ha isuisap kita. Asa hati niya liawag ko. Di ko kawakan na Islam, kawakan ko Christian 7-day prayer. Diyan. Liag ko na sa 40 days prayer kan? Yung 40 days prayer, minang kapatan pag-wasap ta dito sa kawakan na Islam sa Christian, iwan sina Buddhist, kaya kan on yan na Buddhist. Nasampay natin namin 100 days prayer lang pag yun namin inang kamatihan yan, di mo kawakan na Islam yan, ikaw hati nila amahan sa sulay, bukaan yung pangatayin kan Allah. Lagan nyo, yung kawakan nyo yan ha Christian. Pasaling ka ako nakauna, hati niya nag-iskol ako hati nakaubot ako mga Christian, nakauna ka ng mga tahong biya mga martial law in the 70s ito na mahang ko makabakati ng Muslim at Islam doon sa buong gayan. Pagsabit na luwan na bang amin ha, Pia Manila na ako magsambong sin pag-school ko natin na ano kung mutang ginuro ito dormitory sin Muslim, dormitory sin Christian na natin yung nakto biya doon na kanang kawin nila tangga makiamatayin kawapatan kau siya mo biyan. Nakto natin namin paksa na ako natin niya. Karang-karang magpakaagad na ako bihan namin ang mga hinang pito nila, hinang kapatan nila, hinang gatos nila. Pag-isama loob nila, ha? Ang kanaon nakto biya, natali ko, napikil ko na si mga kanakan ko. Ang ko biya magbisara, min pasalan simbi mga ilmo tiblok. Lang tamin ilmo kabugtuan, karang-karang biya maglibaw rin kayawanan dihay. At yung nagbasa natin niya biya, kung saan ilmo amin makalando mataas sa ingkawataan. Biya lang niya, di talo na mapas. Ba imbis na lang hiya, may talo na sinapo na ini ha? Nasa atin niya, natali ko, napikil ko ihaon. Aon waktu atin niya, para mga kabataan, sa buton ko, baton ko, min mga liban ko na kauna. Bang mahita atin niya, benhay ninimit niya, min lang talo parang bus ko. O ay ilmo ay panganji, masubto magbisara, magnasihat, tapos sa sinagama. Nembunal ni hati na, di siya ka mag-believe. Hati na umol ko pasal siyang tahon, dito hati na binabok yung pangatayin ko.
na amin waktu weekend ama ko dito hati nabi amin kaya to kag pasawaban hati niya so why ra kita hati niya magnasihat magpasampay agama Islam so in sual di hey ni isukaw bang minsan halip bata di ra ko maingat sabi dia to beto aun yan waktu ha magpercaya ko rin percaya believe ko rin percaya aun yan waktu luwas ko mapaksa ko isara hatungod agama karena baha takdir ha Tuhan. So misabi ato tinya parhadlaw ini mamaid na ako kaino kanyo hatin niya iban sinamin kaptangan ko tinya dua keselamatan iban kareo na hadyo ko ano kataan mahuli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah pagi saban na kuan magbak na kuman kita magbalik.